Tamil Chess Girl got live. Ay, lumala. Ay, kilomalap ke un sukwa Tamil Chess Girl. At wala Tamil Chess Girl in we met nagawa ma taga pa dikia pasalo starting ne pet osi tam sine tamtail Kenya finan Columbus, Georgia. Now we met last nagawa krama taga pa we got background no. But we met nagawa in alle kaksikin kat ke siepel sipekak na shiskalin taga ko lang nagamaliti nam sinya. At the time mana me soka sapta si forse non è che il corpo è che adesso non che forse al corso che singa lu si fe an ba kap ko pa ineta mawu liki makuluk kap ko pa gin eta mawu liki makuluk catching is a fact ma grow in discerning good from evil grow in discerning good from evil kapag ineta mawu liki makuluk soka sal kus na kesinga luo kattaga samsam kun front load siya ke mantea usia kuno kon siya ke mantea na kattaga takon katash ke me freight machine na non peke
Brian Larson again tang a couple chi ma hakta ya ki from no ki man dia chi fetching it ga ben ak yok ki ma ta ga tar yak ta ya ki ke met wa course met to singalon course son long chi e do pi ta to ka ta ga fin tra ga ba shen ri ga din ta ga ta le phone na ma lu tu no phone na son yak yok ki me lesin ak the lesin ka unit aklu si mga tash kenyan nung langkalang ak Michela grace and reconciliation nakadash ke koto aklu winter si fian si bakalang minakay kay siye me lalal fun church enduring beliefs of the church na vinga de sam me koto singa ikesla ge kita kisita ge luto mo de todo me kosinga likos pangan sife ka pangan kita kismata ka mit ke ikektalan koto singa na isang ka tramram kun me katla mas matal ke unit chimeta kadinta ka isam ka tramram kat the Father, kat the Son, kat the Holy Spirit. Now the only way we can know him, God Father, God Son, God the Holy Spirit, patagal ke me mas matal. Nakadisam nakatikiye. Doto mo dito singalon ko taga kalan me. Bible nakawatagal ke me. Utak ke one God. And that's the only way we can know him. One God inakatayan na siya. So therefore, majma kadinon alle di nagefactual Jesus ke son sapta tolu. Postolu In fact, na siya Nicodemus mo truly I say again, unless one is born again, it can ilat nagatok siya ng God. Narakataga siya pa sampram kun for laulia lalal fungising ito na it's a must. Kadinita la me Bible asmon. Yok siya Ilan ke proy la sa lang ngon kat magana pa refill mapailan kat na siya so. Na ina na napay kadin shusta ke ngon kat. Ina na napay kat lila me polil sium hakay matlag fung wel kolosi ke kinokon lanigas somla. Into ko me usi pitch na siya kadin galim gela. Oye na kay wa magadash ka ngay. Inakay siya sin tu na ko ke o kala ke kaslan ka rin ta ko ke kaslan ka mo ken te kan ta ko ke from lan mai ko passion lan mai one ma fela singa kan usi diti kat katin ta ko aki o ye makatin me mata ke isam katin kap ko pa din me insha inet ta ma woli ki makulu discerning siya our ability to discern kanin ta la me good from evil. Na vingat dito na wan gat mixin na fast mga na therefore kung kay nakilin man ngon man kat arsin ko kung kay nila piye mas mapaye wo digi na mas makulugo. Na ars kisin siya mataga along nasunali mga ta inchi ba usiya kita kisinga may kesla me koto siya nga taga nesishim siya nga Bible na kayo ka kaya ngon man kat Archibald Luti doctrines in Luti ito ka alaga tramram kun get sokas fos lune ke korfon lut doctrines Archibald kai reproof Archibald me actuosye correction Archibald me akata yamas was instructions of righteousness forcing a kuloing na utaka kastan ka dudaka kangan man ka Nara, even at dito na, parang at forsake mo singing. When kat patatyang nage, laying sasi si mausi, or malan mo ito, wanang akalan mo piya di ka in fashion, di ka malan mo ito, di ka o yan lang fela pa usi, mapaya na siya siya. Manwangan mapaya fin fela siya. Mapaya, takan ka siya umi. Pang connection si may nakating ralang metligi, kat takay tala me mawo, me makuduk siya. We need to be really born again. Kading kapak na kaya ma chef la siya. Jesus is standing at the right hand of God Father.
Narang aso musia ngasi pali pas mat kisin chiakin la meshi kata le yakin mo mate mana shafla shi shite sungo saptan me gor fosno oldu yaklen ya kaplan mishla len shi fena matalye ko sin mana kewa karanga nang manuos nan ko was e manuos no fontain wang in mata que lem las Jesus el taco na meshi nga gazunta na prois la Jesus que son singalikor ak matalye los que mapai lom kaslom bai kat pana flok la ni ke luto mo de todo singalikor kita kisima sang ketla kota na fon singa baka desumta na Bible Genesis ni revelation utaka ke ngan ka nakata forsake kinga na mit kusaya mit na taga sipak siensya ka nga na layout din sipalila Bible na tas kusaya kalamyang mas makador makiningin nang taga ke 2002 nga akalamyang leng sa singe leng la ke pa luo masimle in cash English New Revised Standard Version Wepe Good News Bible Siapa pang today's English version. So, New Revised Standard Version, Good News Bible, siapa pang today's English version. Pangan version luma, met Amerika usik, met rala lengan usik. Sang rala, leng si makatagada na, non-cash, non-kawos, itakla. In kalam na pala, section aklo ke temple si paitakla. Oh shit, make sure translation ke Bible Mary ke. Na translation nung nga nito na kaya. To ko yang na nga taga usi translation si ma kator magamit ko sa mo siya nga kadin kalam ke masing la mana iriya si patas nga. Bible siya nga makain na. Leng sa si natin mit ko sa nga makain na. Isla section aklo siya nga. Pasol siya nga. Na vinga ka no siya. Vingo skon lie. Masum sila la mecha, masingal siya no fon nam tawek. Eke NRSV, bangan siya laying more makinya ke laying sa siya nga. Natakate eten ngan Good News Bible. Mga sulela usye siete sung nga sapta. Di megos foslong oltolyo, masih mangarela bange. Siete sungan saptan megos foslong oltolyo. Tapi kom dia major translation nga na phone na. Kad ready masih met nga nake laying si mamut siya laying ma matlas ngay or makin nake laying sa siya nga. May the God of peace himself sanctify you entirely and may your spirit and soul and body. Panganan siya nga. May your spirit, soul, and body. If you come from the American Standard Version, masih aklongan, siya na fact, your spirit, soul, and body. English Standard Version, masih aklongan aklamya, your spirit, soul, and body. RSV, your spirit, soul, and body. King James Version, your spirit, soul, and body. American Version, your spirit, soul, and body. Your spirit, soul, and body. New King James Version, your spirit, soul, and body. NLT, your spirit, soul, and body. NIV, even NIV, your spirit, soul, and body. Na Good News Bible, panganlang aklo si makinyaga. Fact mo me, your spirit, soul, and body. Na bang siya club. Efo, mana fashion nga utaga ke, laying mata sinatas nga. New Testament magana, kas ko sa catching siya pangan. Kas ko sa magana, Old Testament, New Testament. Masing utaga ka 1902, ka reference point la, timeline na taga 1902. Mas fast na pa Ukoy na phone na make sure may especially King James Version spirit, soul, and body siya. Na yamata siya na pangay lang sa siya. Manuwas ang manuwas. Itaktan nan gawas. Spirit, soul, body. Spirit, soul, body. Itaktan ka lang sa siya. Nangasong riti, pangakat may riti piya nga.
Sites nga saptan mega first long dolu ke original language ke Bible chimit na tas kusaya. Akal miyang kaplan misla len sivena akmatalye kuos. In mana ke in akmatalye kuos in mana ke wa karangan nganuos non kuos manuos. Kadeli leng sa singa na nganuos manuos magain. Nas kitchen la pangin masima. If I kitchen check mo pastor nga la dari menchis ka din kitchen check ya Bible na kayo major translation mga ausot na masingal siya masaya pa nga sunak usi ta in fact spirit soul body siya Bible natas ko siya original Bible natas ko siya mo spirit soul and body na masinga daga siya tantak langas ka 1992 na 2002 according to me Alan Eventual yasinga ul sipangan taga na isla masing na vingod som dia yok supian temple lomnuk singa lomnuk tabernacle singa temple singa section to lu aske na pole fa magat pa temple masinga itak ta section aklo singa soul singa personality lan maeda kachipa na sama imagination conscience lan maeda reasoning lan maeda memory silpa affection na vingom somlel nom nuk ya silpa temple wal Solomon temple wal Zerubbabel temple sima era del taga Reno Fedia mama shalla ke 70 dia na section to lu pepa kengan body soul spirit pa the most holy of holy outer court na furnishing it korta gaske luo taga sikya ke outer court singan tolin fulwan na si luo lo and in literature somna ke art of covenanting furnishing it kort na phone na kumeta kali outline yaki tamal tres kan dakshamon mga ke gospel also kadin kalam kala chija sivan aldaga na section acto singan contain table of showbread candlestick incense of altar of incense nagal alin ni yok supayan may ta ke kisensya kinevo pastor maralam tat mo bangay te may ta pa usir isamya Bible na kay wauta ka ngon man ka te ma ko may fatyak mo luo fasingalia may ya chefing ka desla Mali ke kaslan ka na elia na napsi pang if nga point na furnishing to lu ke section at lu si may taklang Pachijel the gamang operating mode. I'm the bread of life. Pacho bread table sugungan. Candlestick it korja. El pakalem light. Altar of incensing at broy making kat making siya na singkat evo man kat taga for law la life fung el di kesna in share me electrica di kat taga fresh la kanim for yang is when nata. Na kaya nta ke masinga katakan ni ke mapolel chimus ke Rome sapta singa do fosse. Kadin kisya kanyan katyang sifana na singkat. As a living sacrifice, holy and pleasing, pang masing pangangalu pa yela siya. Kat tisumta, aulo kisyan mo, kat 24/7, kat sanctified, siyak lagat na kamalangat. Na vingat tira na section akto singan, manangiliya siya. Vingat taga connectin na ke inradik mawodi ki makuluk singa, wangin siya. Mereka kalami siya na mga fash. Katu siya, makuluk na kan mawole. Mawa ka drana, makuluk siya. Kat ekalik malanggan. Nara ti force nga lupel, wangin panayya. Puchapas nga rek panayya mam siya na pa na wang kaya korek. Papa nagawudagan kengal man ka, ashipain me liti. Katakam tak samsam kinagaya instructions. Katatakan nagka-fossil course ka na, tapay siya nesi pa na instruct. O kung Deuteronomy sapton course. Kati laki at tarimang. Katakan tagat siven na usi magatnan ka nagamalan ka. Na ibig kong taki kisensya, gawang na sumon na mabanpang, basim lang. Basim lang. Make sure English translation nga na fun na fact, spirit, soul, body.
Matching him kayo natin na fact spiritual body. Or malan might. Mataka ke fact way water. Taka or makinya ke 2002 na ke yalong doli lang mishinga. Usi forsake na sin maita. Te usi luti pa ye, kayak pa ye, actuwatch pa ye. Akta ye maswas wasa usi ma force. Bang fin saklan and wood. Tal mirror imagilan Satan. Tal gan me steal, kill and destroy. Paano nga o yan ang Satan? Satan is the son sa singal singaw. Akalam niya. Satan is here to steal, kill, and destroy. But Jesus came so we can have life more abundantly. Kaslan kat pa usiya. Mishna na siya. Wait nga ikalay. Ikalay, talita. There's a problem. A major problem. Mana yok siya. Na vingom ta kamta kisensya ki som. Tipas na nga pa mo digat la. Jesus Christ mo kain. La tafong niya ka talita ni kain. Tafong niya siya pagdiyak ngayon na nawek lang yan. E vingat kem ta ke mishla yan na nawek lang yan. Kadin ta ka instruct. May plasa ke malangkat. Mapay langkat. Na may kum si beta ka kisensya ki mga som riti Bible la kung kanan ke. Inash ke proy larsen. Inash ke proy larsen. Kadiyan flok na rin God. Kadiyan flok na rin God. Kadiyan flok for God. Original language, 1902. At launching God. Like eklan chiknanis. Kushay English, King James Version. New Testament magayon na. Tamal church ka lang sa pamamasing nantig. Yeah, kasum na. Old Testament, New Testament. Now, lang siya nga. Masingal tuloy nga tayo isla. Nalbo na lang eh. Isla singal tuloy pa pala. So nakita lang tafong na masing impel sila kan nga mga timuli na. Evo malas may masingal tuloy. Tiksingal tuloy hindi. Nakaspala. So nang ito na pala tafong na siya nga asing impel sila kan nga. Tikong na isla. Pero actually siya akpelak yun na panas misspelling niya misyan. Man mamay tayo. Payapal na kayo wow tagagangan man ka. Aspen duti inka inaksuwas siya. Inakata yung maswas na sinmayt. Kamit man ka. Insuwas niya. Ako la fall na kayo mawuna kayo. Pangkaslan ka. With that, namnas kat bro. Baba kumetatari, tafong na yok, magadash kya. Darok to gespen pa ko ng yok lom na siya kay siya kumrala. May kalan sa paru siya lom nga, tamla treska. Lenta ka, siyak na kayo, wakipel siya nga. When na, kas mo lumakalim. Ako lang nagdagalan lim, ni make back. Kataga, kat somnigi kom, or amalan may paus kat, masing, papanas na siya skimasing. Nanapanas na siya floating kat kepelsing. Ingon lan kat, in kas mo lumakay napapain kat kepelsing. Men panangay, kanek so fun na may usya mo, Jesus Christ. Kaya sa lalagi. Arawangan lut-lut, wan doctrines. Takapel na lilis. Wangan lutiyak Jesus na sinmay, tarakat sumnara. Mawangan siya masakaw. Slik force natas nga ban mapangamol. Wangan kaya. Wangan naksiwasiya korek. Fin na katadalamay nga pusapas. Pusay, ara kulukorek malong. Wangan nakatay na may masyuswas. Kat somnigi kong baba. Wangan na may kat na singkusahan ng ministry. Takot ang yoklong daga. Kadin follow na room kepelching. Aragat proy kepelching e papa. Kumitatari, yun na lash. Yun na si mayokin may labaw mo siya. Dahil kay Genesis tolu po singal may gas. Tagata na Jesus and me siya fin saksi na. Pangafite si Maul.
kat praying na baba da kadin tem ta shang nga kadin ta kana ke mapay lo mingin na metigi pat actually sila man kay wa da met large yok na tlik na ta in kap ka pat ke mapay lo wa na ta ke sokas sapta she for salgos na ke singal lu papa nine tu yak liti talik na ta mos Banang e foundation ci mamak ye ke creation lo. Kul ci matanci. Setan el dagain ganausla gatli kiki aplal tenge na ge bakten yok lom. Kumikesla. Ingen na manas papa wana lo chronicle lead course for singala course akalan ye vlogging kat na ge mapayelo. Ta matlas na kay wan taga na ge cash mode. Cash mode. Mataga ge ngon mo. Kat kulo malap papa. Bakten yok lom in de doing weekend. When na malupi ta tolu fosya kalamye te paten daga mateng ke lom ba mat nakay wan daga maula a Jesus makay na bakay muli gatla tie siya fan na siya a Jesus Christ makay tie orep malan may the fashion when an institution fail siya nga education system siya governments in that capacity kay no siya isus like ang online ka chima chicha chivana lakalam na sila Nicodemus. Negen ang matche for laulia lalal fung isus like ang online ka. El degan yilyak nga toko shailan ka. Dara papa na mana shipa na kyokye. Me na pay kadin alo na siyong gangan. One of the God kaya son akos, fostong lakos. God is spirit and the only way we can worship him in spirit and truth. Morning ngon mapole lakalam get Rome saptalikos, molin nga na pamol, molin ka misya. Naman as papa, pakatan yok lom in the doing wicked, because God, for change years, kadin flot na room kepelching. Pel larsing pom, kat nikun pel. Today is the day of salvation. Utakyak sibat ng tasano. Church, believing Jews and Gentiles. Mich reform si mamsang na siya Saul, a garden of Damascus, there's been mercy. Back then, Yokum kum intervene. Lende som si Bakalye, Chisha is Shekshil Vena. Saul, Saul, why are you persecuting me? God persecuting ko baba, flogging God nagamapayalom kepelching baba. Nakmanas na siya. Wang napay o yeshi makain usye, misla siya in Jesus Christ makain. When a son told you for singalon ko shakalim. Kiki pinorek man na kayo wa pelching agad proye na manas tilokon niya. Tagadin ti kaya patlik natas ko sayang. Adan mata lauret mag-confession mati mafal na gyakwak mong. Itigat papa. Kadin falot na room ke pelching. Kat kulong malak na siyo. Kat proye kaksakin ko metal na. Pela taga fal na gaya. Langshit, kaulong. Tayo siya kas mo mataga. Inakal mi na siya lagat matake. Fako na kuluk. Mataga aki finan wot taga. Akal mi ka 1982 taga pena kepel si mo singing. Albakul ka tingin na. Lame. Pakda nyoklom lang si kaulong. Man na kayo wakan naknas na kaya. Wana maktoli. Fos nung algos nung yakal mi. Naman na siya. What's the year? Katinin la tafong na siya kadin flot na rumaulia. Shuk kom. Kat ko lang malap na siyong papa. Kumusyayin na lahat kayo. But Jesus Christ. El makain. Pagkain na isla makuluklas. Wang and siya pastor in fella siya nga ganyan siya. Child, Jesus Christ makain. Our Lord and Savior. Kat pray, kaksikin kong kainin, Jesus siya matlang mas. Amen. Amen. Well, pangan, kat kulang malap ke proy, lan mat na kayo, kat kulang malap ke, may kek na siya sinan ke proy, ingin ada siya la, tamlay daga, rela sham, rela, paing, lan, inaul kat kayo, ngalet ka siya history lan sokas, literary context up to fossil course nagat
Ataga forsake kus na game me singa lu na to ko yang da taga usie me final punchline na game. With that, kilo malap kaslan na kewa tarinen isa mo la siya bakat focus na kaya utak yak siya kasi taga nita picnicking na wine pedin rek we mate we uma Jesus Christ pa na kan we na vingom som da long percent met ngan tram tramangan at talchat na makin pa pal lang sa siya kang niki met ngan som niki met ngan som niki lang matas at kilo malap tamal trash kada usod pala na ro Ay, kulamalap. Ikaw na siyos na kayo, Manuel, tamnali pa rin kain. Wala kasin ba nga clash. Inkaksakin kat ke mo lasha. Inkain, wala pa kasin, welcome lash ke, season si lash ke kastan gata, o siya indem daw siya. Nagyakalim ki sogas ng ulit kosh nga. Pagkala siya pa nga, ilakalim alakalim ke gasalala, ang global singat ke, proisima ilawi katin kain, awin na naklasan ki mapaiswasan gata. Kusay online ministry, pakumbuingin ang nakala siya katin daka, two fingasan gat ki mapaiswasla. Inwang sugarcoating ki makatas kaya, karinda ko ito ala makadakwat na ki mode sitok. Parang nga faksila lingin ang mga kuminti sa fasikun ka son mati. Maula na kayo rin Jesus Christ makifan na. Pwede ka na fast na may tayo no si background na ki malutut makatas kayo. Kataka pa rela fong ki soka sapta si fascinagate ko siya background ke book singa soka sa season book le me koshman ke oleng mata et book siak longol ke oleng mata ke bukon ngolong kos ke pa palange et ol ngolya na phone na pa ke oleng mata an longolit kos ke oleng sasya na bugin wisdom ko poetry abagatas ke msinge e kaya stanza sinagit kos ka fosinagit kos ka tagata ke kikasalan God, mising gadet ka ki wasay gos ni kisngal lu. Nametigir en fast na met ki mga na, siya yok siya nga naklin pe, yok siya yan tagalawasan. Panang efekta na iniwas ki pe singe, who's welcome in the comments lawasan, as many times as you feel like it. Maluto na vinmoklekom, askashalom, fossiluo, rekmakin. Anpain kom, Kim na Charlie, amen, klumalap. Inga no si edification, si confirmation, nage fakla damaliban nga. Wangan, matsupo si. Te kalme pa. Kat pilesya matsupo ka mat kalansap mo. Maasingay na nirosla. Jesus Christ mga na, moing gulan din God pa. Through Him. Målet ka kaya. Men säker på sorla finns jaksinge. Det är säker och en asimet. Nakate, en nakatin sin kan kadinte. Rakan kasi si mata ko. Sam kun. Sangan sil basta ma. Musinge basta ma artige government ngena. Aulung ulakos na kilensi. In kayan pasalash ng rikma, secular job. Luwen pel si klalalo sa. Patel wisi, sompakun malututang katekata. Era upe dalin ko na ekmangi. E ala upe. E kapente na ikekla. Case in point, pamalipan na siya maganda ki furnishing it course. Kitembala. Kung finikin na siya yeki tapper na kola, kung nikun la merek malao, kalme yan guys si mga na ki, taga ki si testonik kalme kos, langol tolo, na wangin pena siya ko minore kamen ke. Pagka na relative diligence luman.
Neken pa neken. Ito pa ito. El temol katakmek. Ay nag-effect sila sa kay Ezekiel. Long ako ye. Fingat pa balikas na nasyum. Kumakalim ke. Nalvin mo mintafo. Kumtafo. Skinang gamasi ngayon. Matlilimot lala. Maya might shipware with the audacity in the risk reputation la ka life la. In fact, kainin mga. It takes one that with boldness. Kumita na pay. Or kumkan fact la. If when kadiligas na siya. Fin God is second place in your life. Papanangan maisikyak na siya mo. Elvin first priority lo meton ko stol ngol tolu. Kek mo na siya. Napanang ara. Oye si mga kumin na naskaya pa. Ito na pa kung finfak lang matrupo, ukuy matrupo siya nga hindi mo lalan. Siya kilila meron kaya ulong wala ko slalan. Di po siya kasel, si Sen Falkel. Nakumakonayak la siya nga. Kumakonayak na pa yila, el matake malankat. El shepherd siya mais kono lays life in mo lala sipa. Ka maana taka kimasima. Why win the world and lose your soul? Pa dogmaticness si mataka inka interact kalimi masingaya. Lengak tolu la reklatari ke product singe 1992 varang ke 2002. Masal-sal singe takum da kaya pasim da paypal matal. Ako mengat ang liito na ngani daklaliki kata fos nge, Jehovah daklaliki kata fos nge, a section chengi dakle, kisi distonikal me gustong dolo. Siya yan personality la siya pa, te pa iya masing eh. Pakantan mate pa iya kitari, katamit nga misya tari mawite pa iya. So nakcho siya klas. So, first in dolo nga eh. Color shal singe. Now rekla na ke digital siya. Kumasum to tayo staffong lepe. Mamaan ke finbarom singal tolu. Kasi nga or unpack ya. Itekle dahil sang polok lepe na ke original si man ke makapi si mga kalimbingan. So or dekle polok niya kang warang rong kuluk. Why mess with these things? Megatarong eh. Kachigo glory, self-glory di kan muli alakom. Pakatash kem singing eh. Katwalel si ma rekmana sinmayet. Katwalel si ma pakatash usta ka floyak nga eh. O dapat mo kal pasta si. Dapat mo kawilang as namang eh. Pray ke in itak yang mapaiswasa. Mat we met. Mat yan si. Payapala fact mo ko sala mo tum nagi maswas pa iya. Ora ko make lang met lalfon si. Malan ka atama na si was. Kung dali interview si Marek Legal Jack Smith ko ke mat si mam da ke korta. Elman na sangan ke molal. Kinga kumramasi ngayon, wangan misya ke. Para katara matake masiwasa. May tlash mayak siwas sila mga ngayon, wal patalilya kayo. Inmadal patakle, met kilanin mo ngayon. Pangin makatilya kayo, wangan mat sumrat due diligence ngayon ko nayak. Fingumasta, sukla kewa, matsupulas ng lila metalam singa. Siya nga rekma, metalarage pella losa. Nakametle flo yaksik. Niki ngatin ay lila kung flo yaksik, kung te flo yaksik, mungkumete mo liyale.
Ngamas ikekla na sikmange. Fal kikiepin kalansapan. Fal. Falok na yurin God. Fin kat falok auliak. Paray na sil. Elvakan matayin trun lalain ka siya along. Fale yin siya pa orela. Wangin le fa ko nanjis ko siya. Wangin le fa ko nanjis ko siya. Metkom in denial mo ash. Lala sili lang i. Fok lak is sur ma back up. In molson siya. Utnaur ni falok yakin ki. Wangin le. Imagination, critical thinking lanen ko siya msing. What call mak mo siya lagi products yung Wangan shenrek mala msing. Why win the world and lose your soul? Problems ilash ngay bang. Kat kilis kat yak. Kat mapayas kat siya naksiyosiyak kat. Apa luto mo de tolus ngayon on ko singalit ko sa kakalim niya. In lutikat, kaikat, aksiyosikat, akatay masiwas-was kading dake. We haven't been doing that. Siya silak po sa apas, ki church, basta siya genrek mga lamaning there's authorities in matan churchan, kanin mapespas porek Tuhan yurela masi, pangon meeting mo, masin na kayo masilan kat na takla. Na oye si makat pabalikya sa kaninda ko, revisit malangada. Pata ko wisdom, a person, not tips. Masing nga kung sumiski may motivational speaker ni. The Dr. Phil ma. Ka Dear Happy, ka Hopra, mama. Wisdom siya pa, kadeta ka shaman mo siya. It's royal. It's correction and understanding. Na pa nag-uusma daga wika to, afak na sin, matfatoto na siya. You're not doing me a favor by coming to this. Masi makata palikashi ko mikesta na siya. Nga maulatari. Nga pass forward. La yatolo tafasum la. Nga pakumul. Siyang ngin misi. Nga kiwa na Paul. Ilange. Kingamtan siyang ay nakita mo lipan il igesla. Taga nila siya. Il peroy. Il tako. Sham. Paul ilange. Kingamtan siyang nga peroy na wikum na fellowship. Sisin siye. Kipel singa fast ki fella singa ngai ta tari lang asum na ye. Ngai tem ta timang ko di ka ngai wi ka ngai te wi. Mo. Every si wa singal dolu singal ako katta ka lalal fongi. Obedience ako sten el silikati. Maybe ka din no. Me kasha plan vela pa ta ka ngai. Kemalutut magadash kem singa. Tangan kan chulpa na aklen ko was wala ang nila Charlie mga chef lagem dawa ka an aksafila mas damali ban skili Facebook lara love ka kulo malap ngan aklen met matagal ngam dawa yurum kim na Charlie nangan aklen ko betam Stinson Wakik tamdal Phyllis Larson waka kini was kadefa Folok pe na ki may chef line aklen ko uspe. When katsasyakin da kaluwasan. Kuwas pa orek magan mayuruwas ngan. Na maluto to mamukle kat kadin. Sige siyak sisla. Kate mule. Etalik nata siya me. Kate sang social media. Artificial intelligence in notel dal. Sige liye. Nan kamasyangan. Pana aklen kombe bibasa si pange basis bain kombe then wo lo malap ke was matagange Bruce namda kenye lo malap namda perosi kus matagange wi ka change
nemina kan pinan analulu. Belum malap ke malutut si mga dito ka na kenge. It's a must listen to. Dahil we na fakla damla lipa na makatasaman nga makikasan ka timake irse. Katika saman ko yala ki sokas na katika saman nagiplan belma Solomonil matawak taka simus mange kaya. Namsingi approach lag kayo ngatakan samsam kunla Mengkata ka ki fossil kos na kisga luan kat follow na jube revisit me main idea sima taka ki sokasi singe main idea singe jube na fakla relationship lakom na sinkata financial relationship singe it make a wise person in everything he do in his or her life narakadata ka na ki for simit nga dana wisdom singa el mana yokshibesi el royalty si kachuk na ke wal falet makaksigan to kasi kushay mafalela benediction na fashiya el falek royalty lalvinen fella to kasha inga naglena to kasha na paisi asin ko siya. Fin basta balik na ba siya baga basta kalang bangan kaksiyakin makadil kesta na sin. Naramadat na tuyak kuwerwer in kain sanging in tuyak ki ilasha efalela. Mr. Snowland Ganrela benediction. Wisdom singil taga babenang for correction. Pa kataga kalami kiluto mo de tolus ngalon kos ngalit ko siya. Kat fak mo gina mapapalak kalemia. Pa forsake lu. Tako ki sokas si matutinge. Na matawagin mga si malutiyak misinge ki fosal ko singe. Kada ki si fesilash ngayon ito me good from evil. Fastolupe ildaga samsam kun. Discernment singe kumrik mo kun fakya menash knowledge as wisdom. Na mitulen nganlan kadin kolkom kumineta kalmeyen main mo kat kanurik makan nage mola siya. Na guidance singi patagang ki first me kos nage on course. Na first ko siya pa how do you get wisdom? Nga ko mis wisdom pa sikas madamalil tanong ki worship pray kain mga pa revere referent trust la komiring gat papa. Pataka na si kom. Na hindi ka na ki ikesa na ki makade matawag som in ram ki fosal ko singa luo. Kumitala might na kayo. People desperately want to win at life. Competition nga katangan laylo. Nakatapela competition singa at a cost. Mayroon lang ako elokla down the line. Pindimata ka kinkanik si was. Namasing ipel si patatyang na sinimit si mabak mo Christina. Kaben ralail, wakeslete ilmet washon gesi. Nakatamit ka so, read ke kanin puksi ko tips. Mga kandula ki puksi ngo. Mga kandula sin expert singe, ka TV talk show singe, ka magazine singe. Kat som syuk mga din pange, advance. Anay nalawuno si Jones ngo, on the other side, pel na kayo. Ifo kang awrek malan ka, di lol matanaluwa to, anay muna si Likia. Ashish mat Christina. Kat som syuk kanin ka siya siya, kikanin puk siya siya, apuk siya mga kumka, inin na kadinas kaya pa, payapala. Elda ka samsam ke parenting, finances, marriage, workplace, all areas of life. Kung dinan sum naral Dr. Phil, ka Hopra, ka Happy, ka Delilah, ka siya kung sum naroan, ka siya ki Facebook. Musinge, aselya lan siya usye, fulu siya ki Facebook. Ngakiakalemi lang asum ne fees ka niya mo nga fulu siya ki Facebook.
Self-glory siya nga lupengin na. Napaneng, nga ko may finlang simta kimalang kat papa. Inwayak ko. Bangay siyan nga kung sumnawaya. Wisdom books nga. Sumridi pa pala. Bukon ngulon ko spangan. Napaneng kikata ka nakiyakat na plug ourselves in lalalfungi ko na siya flash at kayurin kat papa. Ilya siya pa kat sumsyuk better life siya siya iligina la. Wangan siya area of life mga kumdikan ko na top kaya kaya. Kas madalan ka ata. Maanak kay waske. Napanang ara kipe si matamalilipanil ikek na silan ko na yak. Si testonikal mi waslong tolu nga sum rakal nga yakla kata na furnishing mal shamram kaya pasang rela gospel sila John nga. Confinite at fact kaya nga. Napanang ala na very comforting. Ersama na ikekla na si kanima nga. Nakaksakin ka. Nga mataki clans up siya nga 2002 fashion. Nem siya nga. Nga fact na sila, yalo mo siya sumla. Metiki revelation nga. Nga tanamdan siya wo. Kipel si mga amdawak loyang na kimang in ala na siya nga no kaya laki o mga li in siya wo ta kake. Pel siya nga kan long la met misle na payasin da kasintan kia ka etalikti ka mafa klomalam singat papa mayin ya tolu tafo ki nga cleanse up ni shifella hospital mapangon na siya flaman na kayo nara malutuchin makadata ka na kaya nga matawak na samsam kaya na siya la katapelo katalan na nguskusta na siya yak lalmet mo singa kum syuka paana anya mata kum ge papalang na proper sapta sinike elda na introduce ya booksing ana in slagan preamble elda ka or la introduction to the introduction taka academy la mershipin booksing na ora taka na siya taka connect la pata ko ay first simit ngan. Wisdom found in the book. Nara, so ka sa el polokas na fatuto. O, elemoyem, welel. Aso ka stolngol siye, bagi payapolo. Solomon, Lemuel, Akur, na metlalmet pa, orela. Mata kakata yung mga ifong. Ki me, taganilas funga. Na main author siya nga, tawag na kifasimit nga, Solomon, pa itakyang na siya. In fact mo, the wisest man in Israel history, if siya to ko siya, sapta tolu akalimila, God grant him a wish for wisdom. Nara, asto ko siya, tolu ka dito finan Israel. Toko siya Saul dahil bangol first king. Mamaya ito, timene, itakyang el. Siyak na toko siya, she kind of glory lan gat wangin le, you're all. Ilana remote siya mam data, nakuflay ko la channel. Makid fashtagi obedience na singat. David el the greatest king, elak masala sumatahin ni Mea. Sang na pal sin walin leon nga. Skinan ka masingan. David el matakimalan gat. Kung finne wal fa ka kumaskean, katewal, fin ko mo pilihan, orek masapta ako, fasingal tolu. Sika salmut mo rin kasi kuma. Kung nil son, nil Peter ma, tulen mason Council of Jerusalem. With patter pa nga. Tu sham. O, elos loan ka, may ni kala na pela lalmet pitlang nga. Solomon akalimiyak, matawsin tulu. Sokas.
Pasamas lang eh. Karang yang ngaul. El patakatokol David nga. Nakatitola. Toko. Kingat taligi kata. Pa talik natin nga takati. Palapek kayo kiyan Mama Ilorela. Tenawong eh. Napaneng ako gigata ka samram ki malutut kel Solomon. Inga silal met kadil sang be. Gashap na siya. Efa wengan siya lal met nagal gashap lakal. Efa wengan siya. Met kadok. Nara, kita ka ki katsamram ko na David nga. Malutut nga som na ni safla ya lines ko na David nga. Through Jesus Christ pa, ma exalt ya kiki. Sogas nga. Ki Solomon ilalal met lala. Insang kol ki pelchima kadil welal nga. El point la. Ashieta ka. El falat lagal na Solomon. Pa Jesus Christ. El paifata ka te usye. Mamasman yake sapta first aksi aklung correction mamang eh. Panam udaga ke kasta lang eh. Wisdom discipline nga paita ka ke. Na panangara inta ka na si kumla. O ye si mga binsin kun. Inakfto to ye. Wisdom is the knowledge of good and evil matagake forsake tolu si ma tagake sapta si mit ne pukshinga ta kang ako minis wise righteous justice integrity pangan biblical wisdom matagake IQ kadetagake anasisin motivational speaker mga akademia a difference nga ma may syungya ki irukom ke katsom in can connect na ke supposing supposingan pa Jesus Christ. Nara fin nga kumti na forsake tolungan vak mo foolishness lacks the ability to discern good and evil. Pangan may sikya ko. Na panangara kadenin na nakadin plug in na ke malan kata. When kadefindi na ke mad akademiyak ng tana how do we get wisdom? What is the key to being wise like this? On you get wisdom by reverent trust in the Lord. Pangan masimata ka na si kumkeo. Napanangara, inkenik na kayo makatsige ka din outsmart isya si manake in get ahead. Ito ka na sumanyak ta na fasal ko fa hindi ka singalya main idea singa na kasamsam ko nila kat patat yang ki oil and mit pushapas falling among thieves uncheck creed na ki money ko na si cash up el foolishness si mga kumfindelien na destroy ka di. Pangan main idea si madam da wakta ko in samsam kun ki fasal ko sige singalya. Dasak ta singalu pa da shafla ke. Nara masinga ita ka na siya kata ka na ikasek la. Masinga ita ka na siya kadin nila fasye ito ka tapok na si kumla. Mana falat si bang ako minislal matmatsinga. Akluo ito ka naksiwasikat usi mapay sing ako min matake. Aktolu, pakat mataw ketela. Ngan matalasin ka target sili ka dinga. Ito ke mawo, ma evil. Akakos, discernment singa na nirukom. Pero klit singa lemi lang Ngay sum ngalikiya euros ka singa. Katena rekmak. Napa, ina an euros has a guidance, pasimikos na kiyawan gosh. Na sinsiyak singa pa. Tagagate ko siya. Kat referent trust in the Lord para anyorosyo. At tena tako, naging atako fung ya. Mayen, nga mga taga akataya puksing alawo fung. Naki me, introduction singe. Nga usya naki level sima, kat kanorek makun. Sipefa kasira. Ngayon na antaka naki wisdom singe. Daw malapel ang aflako ng sinmatuti.
arusilash makadila ko na siya sintikat nga. Tamnalipan, take it from here. Kulo malap Tamil Triskal, kulo malap Karslan, nagawa nga belching nga, kulo malap na siya was siya tagalikiya kamenan. Nagat kulo malap na siya was nagawa siya arke background na, yok di ginagawa ka din siya bag. Wimat nagawa shul kaksigin katke. Uta ka malipit siya nga kadin nalde. Tako, kadin kyalam na pala, niya nagat mixi mawong, makuluk tingin na fash. Na fingat tira na, God ilakalan mo makatikan serve God and mammon. Sanctification jenge ka shiyak le jenge ka di susta kengan man ka shiyak le ka tar na ke akwak man ka magain. Pangarom sapta singa lu fosi. Katin kisyakat yang kisyakin kat yang narun God. Offer up our bodies as a living sacrifice. Nakatlaw ka malan fail. Pang-conversion siya. Katilaw ka malan fail. Narafin kung matakya perspective siya nga makatil fin trakin mat na kayo wanash kaya. Kung tekain tafong nila. Okay malan fail. Siyang sukoy medak kalim. Fellow siya nga lost. Jesus Christ fanalak kalim. Evin ka tukay fella, katsangay. Teka yung mixiat. Asin kaya nagluka. Suko shala. There's nothing in between. You either in or you're not. Panang. Na ako kalsyetan pang. Elda kain me. Kaya pagkat kading sumniki. Naro. Kading kapat me. Growing, discerning. Good from evil. This is going to be a daily life, ongoing. Para land machingan ang tagarun ka me, kadin ukay malan, distinction malan, felit malan fel, ligi malan ka, tamagat ntakya, gane ko suksukuma, po may trash kya, pabalakalan. Nakadeta ka lieta na fosal ko fact, magpapa na. Masing flok na kaya tuturan mi sapton ko. Papa na siya critical, main pang foundation lang unit chima katilaki emit as far as people is concerned. That is the lowest unit na get family foundation siya. Papa siya na siya. Now your rock super din din na get our biological family na get papa na finan ko siya na get instruction siya, like a wisdom siya. But overall, kadindi na, dapat tamasing kasaw, elbuikat, yung bel na kayo. Naro, we'll link siya bang, wisdom siya nga, kat connect na yung kasaw. In the presence of God, the Holy Spirit. Now with that, kataw siya marita, fosalkos na gasingalyo, rita na, proela na kataga, tawag kaya fosalkos. Ako yung natam na lataga, me, we should punchline na kaya. With that being said, namnas ganun siya right ala. Well, bangan for simita. When na did long cash in lutlan papatomo. And it come fast liki masaplan nina kiyom. Tamaing e fascite for a wo na fin shifom. May purak na ke kaya wom. When na did, may kuluk fin kaya fe kom, nik kom wi. Elos fin fact, fasha wikat, lela ka din kasha ki sha, lela ka din elastronak in look me na sin may wangin, may ta wangin chupe. Lela ka din akmolos le kelos shet na mol wena edis e ma phone wena elos sha why to le nine love sha pangan marichingan kada ta ko usye me
forsake kus sibenataka redela akadeya tangena namnas katsumna ke proy ke belching baba galalle shu kaksekin kom makay na paganu si kalan na shish kadin liye lan machima kad ene na ka sien shalik mai sang akin choy yong akadin di makuluk lan fella sing kanke pang sokas lom mom kes na jil Solomon ke ngon lom we machaya mas musla sokas tong mulching na kayo inakayo ka practically apply na ke mulching kadin maneuver navigate through life kadin na ko ngon lan God we mat kayo sila lalfungin ko kat por kaksin ko kenen chi sumitlang lash amen well kat kulong malap so gaston mul sino phone na wana kadakal mi phone nga ifing kumtawag ke February line chemet so gasukoy met umwitlik tuman we madin nom human read the laugh so gasingan February line duo kum sumna ke so gasak lupa umuraw na rotation chingan malam na kayo ukala ke kaslan ka ta shiba na flok na nag-yok shubayan connection chingan na ke ngon man ka dinaning kat kadin kalim ke ort malan God oya singa na sikla na shish met na kayo fella singa kadin full laula klalad fu ngon man ka din nilyak na kat na nge na kat fast ka kwan God Genesis na ka-reflation by refill na shish mapailan God makain pang akustain singa pang relationship singa pang oya si makumetaga me akustin na kendaga shuk kaslan God umtaga proy kat silia kita ke ngan God kat entai ting ke ngan God in other words kat entai sista ke ngan God ke mawongan God naro masimit kadina na proy kun matlas na kayo ko sang ni sista ke ngan God efo sibanakalan niya may siya nga nasi ke karta na feeden naro therefore kadina ni sista ke ngan God kaya di sista ke ngan God Genesis and Revelation magana pafkain fit our spirit. Pangay yok ben observation chinga. Pangay yok ben me Deuteronomy sapton kors may taga. Alam nanak lagi fosal ko chinga. Papa nesing ako kinchiaw. That's the unit of instruction. Pangan me oya si mat elosin diti na sintalik nato uso. Deuteronomy on kors fosal kors nege it kors. Ito ka napnas nganri tala metigang ausi me fosal kurs ke sokasing foson kurs ka sapton kurs fosal kurs na ke kursing hakalim miket me Deuteronomy long o Israel Jehovah katlar el Jehovah sifan na kung fel longsim Jehovah katlom ke insiom kayo e kanganum kayo e ke kolum kayo e kasinge siyang asap kun na siyong misyenge faan in siyom e kung fa alkin luti maingen na sintalik na tum e kung fa kas ke kung matayin lom siyom e ke kung fas in kenika e ke kung una in other words, in all situation. Kastan God in an idiot nation. The lit nothing God. But Trump from the Israelites. Hello, some tackle and Uchak Nam Felkenen, Moses Elra. Chilpen a Kalmunima, Itakang Nashilos, Mount Sinai. Now, ako, in that same perspective, kat nutasan utakyakat nang gasya. When I see this one saptakos for single donation, kat nutasan utakyak, kat nutasan kampeka friaso, kat nutasan picnic patlak sin taga mo,
But mata sound un dakyak pang wisdom siya. Knowledge, there's information out there. The wisdom is to apply. Now, I think that ako kat na nag-flock siya na there's nothing in us that is really wise. When wisdom siya pa mulila siya. Jesus Christ. Siya ko rin sapta siya fostol ngo. Lanmat mo ito. Pa Jesus. Now, kapasya mga kumina na rin, may kamul siya nga pa, isusta kaya ngaman ka. Nakadata ka na, siyam sukoy may takalimip. Blessed the man who walks not in the counsel of loss. Fellowship of loss. In other words, kati ukay ma-fellow siya mo. Agat ka di, sampram lag Moses na sintik natin nga get Deuteronomy saktongan course. Ne, papa ngayon lutitik natin luso. En na kayo. Inlom siya luso, luso, first king kenek la luso. Kedal onna, kedal takake. Ifo, mun pangay, tal ready to go inside. Matan fel kenen. Ngakom, kat mutasano ka din ilyak na yung kasaw. Na masing kadaliada na, kat disconnect ligi pa masing na, there's no wisdom, there's no spread. Nangasip na flock. Ngayon siya na usye background siya makatusye kaya, laying siya mataga, kaya product lang and wood. Inalikalan na siya. Wisdom instructions mga critical thought process lang siya. Itak na ifan section na closing. Pasol siya. Kat we na yung for mayin. Metal o kaya kataka the well. There's no discernment in distinct kadanta sano flock siya. Kadanta sano flock siya na masya nga ni cash of kadinako lang nag-flock siya. Kat we na mahurek nga. Kasi nga tewis, may nga tuwas la siya. Lamya dal tuwas ko yun. Pang matakarela, 2002 na 2023, yalong o dolo na, yalong o ikas na namin siya nga. 2002 na 2026, staklo. E fashion yalong lang ako sila. Katlita na, wangan salan may paring fakat masingan kat nga katsum na talik na din kat nga akalan niya mosi sila akalan niya liti impel na kayo kaslan kat nakadaw siya force alko siya mga trigepian niya kating connect kiya masin makat kenan connect na kaya akalan niya when na dit long cash in lut-lutlan papatomom. And ikom fastligi masaplan ninakiyong. Listen, my son, to your father's instructions. Masinga someone yo to pay in long guidance lan parentship. Now, many of the disconnect pa kiipsingan. But Trump click na din along. Pangit team so ko ba mas from kanya yok na ke wisdom mas from kanya ke Bible literature of the Bible wisdom sing kada sumta na papa na sa ke Exodus sa talong for singa luma fal me akalamye ditilan ko kadinte population ne papa tumas masap si pangan. So in the context of Moses from Kinmange, taga nagya sogasukong ito na is part of their life. In Crania kinasin papan nengan in luti masaplan God long Israel. That's part of the commandment. Nakatitala tal somniki. Kaluja ng matan fel kenen somniki akwakwan God kasi ben luti kikiaplan matan fel chayangan dalta kapasyan na kaya instead of kanaw sa si mga champram kun kaya kuno ko ni karsum na. Talin tew etay matan fel chayangan matan fel ikos masamram kun niya. An kanaw sa na fon
mình có được sang lucian generation ako yet ang fu gata muestra tayo machin lucian kanausla nang ako metaga na wisdom chingan na kaya in akati na sintalikngan as parents as papa sinne sitlikngan in long kadaloing na if when ngan diti pangayok si pen machin lutilan papa nesing ngayon nomsin in that context it's orally na yok si pen selos in long masam from kanya when in bencha denal posma simle ama tayak sinne papa ngan ke kastan ako klan kat ngan tal speak makain nara attention to detailed wantalik ngan ali yok si pen listen my son to your father's instructions. Panga mas may daga listen siya imply na kaya willing engagement kung long na chiba me long and learn. Listen carefully. Na kaya malanggat. Na kaya loyang na papa siya nga daga imit. Na wala nga fakpian siya. Nagyan mo lako mo. Instruction mga kumis, ngayon na ngay, taga ke leadership lan, presence lan ka, the Holy Spirit na si kuma na, kaya taga ke Genesis, nega Revelation pa taga, being counsel, into right, in kai digad ke, me, mo ul siya nga, pa usip lan mo siya nga, kaya slan ka, get la, na assume, tiksyan tik ngay, ngayon na niti. Papa siya, in mom siya, yok siya na pay, in mo lang talit siya nga. Nangawi kain sima matayak na neshe insiyaw singan paliti harap roy ke kastan ka. Oskin non ko kate laki papa sin neshe ngan in complemeni ditilan papa singan in tokain na patakat na listen my son to your father instruction. In a spiritual sense, ngakom taga katlesin na sin papat mara, our spiritual father, got the father, got treaty mga ito physically in this life. Papa sin mom si pain na tuya, diti. Genesis na kaya Revelation na ito kasi ba na flok na kaya problem si mga identifying. Kaya liti fa kaya kay takta section nakluo siya na kaya oya siya na oye si fan na kan mo for din nititlik nata sa pasom na ke oret makun lang mata siya. Masing yok siya na pa na si kum kanin kalan ke masing. Katte kan si ba oret makun ma oret talan may ta mas makatil siya na siya pa yok siya pa mit. Man kaslan gata mo. Na oye si fan na ya swas sitlik nata siya matakyak pakanin diti. Papapasin when na take long cash in lututlan papatumom masing yok siya na akwa ki ke masa akwa ki ke oyema mosi lakkan na silos ngan Deuteronomy sapton go forsake na ge poson go na ge ko sakkalan ni masing oral teaching sing pa primary ways of giving instruction na din kat ngan ngakom taga na mass information machine ngan katan makin phone nata katan makin pipe nata ngata masih mga ako minang kalam kaya la. Mat ko siya banak kalam mi. Instruction mataga room mat ko siya nga taga ke 1902. Project siya nga. Ay siya ba nakalwan. If ingat ke fast na in o kaya latik nata siya nga kaden or makin lang nata siya. Na if ingat na siya kung papa siya kung long masih sampram kinyag nga na or makin na masih makatida mo water down niya ki ma sa taga siya nga then Panga o yes si Maragat kufline kapat ke lang makatulong siya ngayon ngon din ako si Masi. Siya na flock le connection ngas na kaya malan kata ina ka din susta kang anlan ka. Bible Genesis nga Revelation akalamiyat na si kum ngon lan kat paikas na si kum. So therefore katigan taga speed up mga katigan relationship building siya observation siya na narpel ka tol lang nag-akwak lang God. In sisisa ke kastan God. Kat meditate
in his law day and night. Siam soy me da pakalan ni masing. Katu kay malan fel. Katik East Council lan moshi felan at the Genesis and Revelation. Meditate day and night. Na ito ka na one man kadash room kung meditate day and night kung taga na katlay kas permiten long mun pangil ikuipikom le second lap. Insiyan mo tayo long o yung mga kalamingan. Kastan ka. Pero makastan ka daw sumil, flok. Tikain, may alal. El sumen, sina may tiyungan, sina na ekla. Pangay finshak lan, may matlalf na kayo. Ito na pala, katil buigad, patiti mangay, esom, tika, ara, or masilas, kikusan lan ministry ngay, katita na pala katlawi in akayamat paskusayan. Nara neshe kapapa si neshe inshawo elos pa taka unit chimaf me shuke met in that's the lowest form of unit. Papa si neshe in fact a construction na sinshawo siya. Papa singan pa ina taka from kunmanga. Naro kataga si panakalan mina nake church pakatram from gumising ito na art papa si mas mukay fun got the father pakarin ka na kaya matake ako klan ka daw kat papa si nom si kaya sang pen ako klan ka na sinkik natas nakata pala meloin na yo na pa ilya katlim sing yo na pa kat somnigi papa ay sam mo may takapen tik natas nga kuf na penan mo na kaya nga pe kai tik natas nga kishpen katipen on demon many may source ma kan sang karmin mo lasha masing ako menan kalam ke she was silang ka nga banan taka mitiki man kayo la fakya talik natas nga fakya nake casual dal na shish nga katikan compromise ya mas was so singa man nakatanda depend na ka or malantik natas para yokshibagan kalam kela papa universally kat papa padiang man kayo kat kunet ni ke throne of Christian kat taga clan sa pelon ta ke show lasha papa si tu yak titel nato na vin kung papa si dana ke shkoshok silan felang wa na di pa nila meta ma proy na came to kung taga na ke masing ingin man ingin na ke kung tiliti tlik duman na may chaya baliti o yema katlimo sikta usi elya na shish musingin ala pa kantan lutut kikiap som sungkat musing te papal te kastan ka pa tititik nadas nga mana elya ratika som niki mapaye singe mata ke kikiap si makataga offline lela me mapaye si me ma bu tiki ma sataw singe makikiap singe nasita na tako pang fin shaklanen word inu siya forsake siya na siya pang malal shetan in pek na kayo kaya forsake masya kaya forsake masya pa fakit kaya na kaya single parent siya mas alam manak la fin American fashion ye kaya nam siya ye tongong na kaya ngaw niya na kaya may context la ka na kaya may shal lash fin American black Americans yok no vinga dito na ala yok post na pa single parents kayan papa ngam time so na pangan natin siya dahil kanaus la foundation si makatin siya papa siya siya pange makatilaki yan karin talik nato papa siya siya na papa si ne shaving som na ukay malan fel dati kain kitit natal dalaga masya option
gas molan God. Na yoks begadin galim ke. Dagat mata sanin utak God. Talik na tas ngayon na ito masingan. Kanina ito lakat mata sanin utak God. Na Bible lan God magana gas molan God magana pa usi ka dinakula na kemasingan. Nakat focus na kemain ka siya. Pangan wise, pangan wisdom. Og medie na gawa yelan nga yes, tanagat keu kala tik na tas nga malan fel. Siya malan fel sa kawi. That is not wise. Jesus Christ by nang siya sa king siya tik na tas nga. Inkapat kikas molan God. Meloing na tipangin ngin. Tipangin. Na yoks bang au galam gela. Pangin. Mesingan forsake si main mot ki kadinaske. Taga isla. Critical thinking si main na nasis na kayo. Pange o yesing. Na kisben pakutin yo kwangat kat sibben na flok na pange belching. Kadin taga sibben na flok na kemelsing kat na as Bible mata sing. Bible mata sing emit nata siya. Katin flok na kya. Pagtas ko siya kume long na masing kadan long na fash. Niga na actual siya na masing. When wangin na pay luti orik na sintik nata siya pay. Wangin kaya korek na sintik nata siya pay. Wangin actual siya korek na sintik nata siya pay. Katin akata yung masyoswas ka na silos. Napangon niya ke messenger, pangon niya ke 760-718-0594. Akalam na sikla sa tao masing afang. Bible akalam niya, managawa. Bible nagawa utaka. Kaya ulit me, utaka kaya ngamlan ka. Fat na sikla as masing wangin. Katina lititik nata siya. Akta yan mo, siete seconds sa tago for single dollar ni kasi nga algo reutak yak siya na tram pinya katena liti mang agatam tal liti aden mash kat liti masyaya mai us kataliki lanmit matching pa me kadin chuste ka ngan ga nda sango fulo ko bangan lanmit matching agatta ka usta usi ma wangan shibet sang dititik nata shi. Papa shi ne shi bai daga ke fosalikos. When na dit long cast in the lan papa tomom and nikom fatliki masapan nina kiyo. Banga o yeshing. Na Christmas to ni Christmas party masak panarit ningin ang nga loing na 10 bakat dititik nata shi nga Tein kali forske Bible. Na meka dasken los wangen lanmen mitke. Elya na lapsi. Oye na kudukse badasken yan. Katina liti maman kastan gada kat liti oye lan maid. Papa sinne se yok na pa ispenage. Mulci matashken. Mulci pa inakula na get takalan lim. And the only way we can do that is flok na gakwak ng God. Bible mata. Nara, if inga clear na get for shimit nga nakalan mo when na dig long cast lang lutut lang papatumom and nikom fatigi masapan ni nakyo. Pangin complementary si mga akalan niya. Papasingan nil tagay mit complementary cash papasingan pa ninesingan siya tagay keturo mi sapton ko. Akalimyak ma didi los Mount Sinai nga yang alda ko inchi ben akes mag yelos. Didi kastan gatin pen na na titluma. Ake so isi pa papasingan ninesingan taga complement ni. Nara katali na ke me Exodus long old for singan lu mga akalimya piyanya. Yok shibentangin na fash. Ina ang pangan may education na spiritual and moral education siya na sindalik. Natin ngan in that context, siya ta ka na si kumusing ito na tikla.
Papa siya to when he read at clickingen, lo sinin na pain ito kastan God. Molkin kastan God. In other words, they need to be born again. Isus ta kang online God, talita kastan God, taliti taliknen ka dal kapkapat, pangan masingan. Matin arsh ka masingan. Ang mga yangal, kato mga fa, ito ka nagka-cleanse up. Talafa kya, matawag sa siya pa yok siya payment. Isus ta kang online God. Sisis ta kang online God. Kastan God, katlititik natas nga. Molkin, ito message sa molkin, lititik natas nga. Papasingan na siya nga ninayin, takay na ulit mo. Na fin ko maray ka unit level ka family, kumetal ka na ka church na, ala phone na far. At ipakatlipan nga. Kaya sumta na parents ka taga na tolak na dal sumniki. Taldi na mta aksay. Umna manahil niya. Fingat mo yun na manahil niya pang. Pero nurturing, instilling values nga pang man na siya. May valuean, malang ka. Inan pangan mas magyok supay mit. Nasingan sampram na sin show sila ngan kaya. Malang ka magayin. Evin malang fella, na bang fin chak sila siya na. Pangan masing. Naro, maliti nga taga na kaya masing kas ipujetora. Masap. Maliti nga taga kaya masap. Nang ako masing kaya 2025 ta na masap si mayoki meta taga kaya metal long. Lo, vastan ngo likot na kaya ngaw. Katin met, matalan lash. Kadin lang si katin met. Kadin lang si matalan lash. Wana kat lang si kat si fenet. Lang si pataga masap si ma phone nang. Na Jesus Christ makaya na pataga rela phone nang. May lalashin fulwa. El para kat kain net na run kad. El para kat kain lang si machay. Lang si machay. May loved us first. Nakat molding on nga pangamasing. Pang wisdom siya. Pang alignment na pa siya. Kat mo rin lang siya na siya may katin mit may matalan lang. Narakada phone na kadin ako utakyak siya. Utakyak siya pa tasan no. Na even kat pang lawan na matyaw klas nga kadin ako lapag kamasya niya. Kat sumutul kat ako lang lalal fungi siya pa wisdom siya. Kat apply na kaya mo ular. Tapi kung niya na tipangan mas katash pekem siya. Man malang fella ta kaya pagat na kadin discern ma wali ki makuluk siya na even kung niya education system siya fella nga wang na mapay kaya. Ko ale kuna yak yakingen. Kuna yak ta na wang na pay mausye mauyak siya. Education system siya fella nga tekan yung siya. Masakawul siya pang. Ako tol la me, mantili ka Friday, ustatik natas nga nage system siya nga. Liki nagadin rela education system ke payapolo, sang litid natas nga. Nagalsong ke mante, ikot ni ke tolu ma. Science lan may tapasong litiyak nga. Mamay ito, orela. Liki nagadin rela. Efo masih buta tu, papengan makadiksin chekin. Efo tan mo talidit mo tas nge. Ne babat masih meta ke kastan ga tu imagingan. Kumne en ko sa kana inchivena relasi look to that. Litit natas kan makay na ke kastan ga. Pang makadinin na. Abana jil tam la tres kun ma eving nga tavung ne principal high school pang homeroom. Marani na phone na tik ngani chim dadal dal paypal. Payapal ni kena panangan. Mình pangan masih mamul lah. Nak kata mình ngafak mo government tika ketika maingin na ikak na pay. Current administration chief in America ngay ikesla pora ikesla public study na sin na kayo. Ankin na met tasano kusaya. Ni pangan makadena noy na kaya priority. Tikat pa priority lah. Kada sumda na shite sugol me kosto ngol tulu akalan mi imagine they priority when kad esal laliki not a loss when we're not being counseled by God naro lutut maina norik na sintig naras ngati norik itak lamang no phone
itakla makemait paus mange na pia wisdom siya mau siya kalam siya na si kum kadinde mawodi ki makuluto tiktatas nga pasik na ten ali ten lang tiktatas nga ne me bayuwangan mo bay kat kansang dito tiktatas nga apang fela siya ngayon kilan chef na mga ifasitya kat oral nine sang akin siya uyamano siya kat patimbalan ka tiktatas nga patimbalan ka kat sang hoyen fela siya nga nakalos namitlas ko siya tipangan lalmet mo ito muling lalfon sipang katina ako lang nag-flock man lem kan nake fingat mutulla fingat min siya mising kada tipan ako lang na siya ka inda ka diti ka tingin na papa siya na siya na tuya tingin isusya ka nga man kan dati tiknatas nakatili tatayin siya mo ito hindi mga inento ka nag-proil siya pero na kayo Pero di na kaya oyang ito. Olipan ko mute. Olipan ko mute. Well, ano ko na? May sikyak na connection al Olipan na. May tapan lenful ako. Kasakta. Samram ki education system siya fla. Nangeta kain. Siya fan siya lilye. Tap na vlog lalo. Kishbihin pa na makatash kaya ngayon. Samram ki finchak silal. Ingat lalina ki efine maikekla sil kadel banglo len gain. Ikun si administrator ki education system lasha. Ingat ang lina kaya panga si arena ma yok na siya kikat sa pala talik na tasang kilutude. Kung siya yan mana kayo kaya nga ako me kung na ikatsak to nakatfototoleo nige teacher pa na malditlik na tasang idales yukat ka siya yan. Pero si mother ko flamolol pils lal dal nga finchik lamolol dal kalos masek. You know about all this. Na inakalim ito ko samsam kung kastan ka ito anjit ba na fact lang ikesta si lal ngayon kain piki pek na kaya Bible na ito siya kalim yaki kaya matawa katil rala kasawa fela Nagirela si lal ngayon kaya Genesis sapta si first si elorela manaka perfect Genesis si first luo kung may read it na everything is void na Genesis si first tolu de ko na kalim matako kalim si pe na makat kapsha na ke Jesus Christ Selta ka na fin enjes ko shaya ki kalim si ko ke 1852 kalim si ngan patamal lipan na samram ke ngai saklokan vlogan yami Why samsam kena ke education system ang anigla internet work tabingin na en si mga kimtawak ke fale tapno dam li panele fine ikekla man ngata la storm si beba dawak looming na fin Texas
ma academia ki weather report nga. Perfect harmony singa asin maston mo ito ay kat. Asin maston mo ito ay mo ito si Vena. Asin maston mo ito ay fela. Genesis siya vasluwa kung kain som matawag na kaya kasik na riti nenay o kuku. There was an order to things chronologically. Nama human sin, the fall, ito ka kanausan na kayo mga kilos kikarda na dahil kipa ikin lalmatmat. O yes, yun na mafut-fut la Lucifer. Inkasyaw, elusit avatolu. Lupufen na takate, kapasyang na silos mafut-fut lagi karda na viten na. Pange masima rela falls inge. Naarab usina siya ka dinashke a messed up world. Nake messed up ngayon, kisipin siya ako singan nama, supon siya singan na lang, fata ko, rela restoration singa kapun siya singa. The folok na nakipesingan kitya na sa stolu. Everything messed up. Na vertical relationship sila siya rin kat nga, a lot of whack. Naki-out of whack ma siya nga horizontal relationship siya pa sogas nga usiya. Kumidram kisiyam, kung kapsya na kisipon siya siya na lang. Kat mo ito na sinkat kitang la, shonin la, lokanin mangan. So, horizontally, kaya oyak kum na sinmatwiya siya. Horizontally. Nakisikya kisapta toluangan tanda nga kum tenay ng forsake la. Murder si masikya kimit ki history mataga ki Bible at kagi Genesis sapta akos. Na pa-follow ki fall of humanity singan. Kisipin makuluk na barrier singan sikyak in Maslow's ekat, in Maslow's matwiyasha, in Maslow's fella. Ingena, we no longer rightly perceive the way world works. Wangan le order singe. Nakat matawakin ilya can navigate lash ki mama asha. Kat papel ang lensimit masinga sikyak, luo masinga sikyak. Order to work in certain way. Kadin mole must live accordingly to be truly wise. Tasak taki brokenness singe kat kuflaliangan. Solomon is much la sokasa. Sokas, pangat mo proverb is all about restoring that harmony na Christ ilfulat legal Solomon. Ilsa masta sokas kan karati Israel na chonsing al foson ko dito katuk ta akalemila harmony singe restoring that harmony ito ko get Jesus Christ. Through that, could they become wise again in everyday life? The relationship lot on the Jesus, gives been gospel. So it's about the life of the kingdom that God always meant for humankind to live. Nara vertical relationship singe sinwe to restore naka-restore pa kay God through Jesus. Na hingin na we can be right we matwiya siya efela si maraw ni katlang napata ka na si kum katagam dawak akataya kela may kalmen sokas ngi taba na tamok si Vena ki yan kapkapek lagay lang masipus-pus le na siya kumoy le na siya kaya kung finefakten somlut tu chahiye na kayak lagas ki sokas pangakastan na siya
El fact mayen bakit kata unayak nga wisdom book sibang el ka very short, very poignant. El ka usia na sis. Sapta tol ngol sibang na pesing akum ta kain kunayak ki kasi ko sokas nga katu kya katle ki oyema kate sankyashikat in master shemit uyesha. Ay ben naki nga samro ki chonchingol foson koshingen. Jesus elpa falati Solomon. A Solomon paushi sokas suguma chamram kaya inkasha talik Israel nge. Nga siya sinkat nakmanas kat papa. Pesin met nge met mga kul ngat te kain kul. Nanakmanas sinsiklal met. Nilaban pa si siya lesing so. Digina nga na nga, nga pa fala. Mo, kat finkin wo yes. Kat tis venara kanjilal. Opram, Sarai. Dat bangon na, mo, fastlagelo style lalalan kat na siya so, Opram, Ora tis venara program siya, kung sumula lanin mo, pange. Den a wotle line loma, nakitalik na tuma. You and I got in nakatin stay connected. Referent na sinkat. Tapan al sanol. Paso kas nge. La Solomon el finne the wisest. Ayesun na sinkat. Lord, grant me wisdom. Kung gansong kisiya to ko siya. Sapta tolu liike. Ka finne siya to ko siya sapta akos. Fastolngol gitolngol akos. Solomon's wisdom was greater than the wisdom of all the people of the East. Greater than all the wisdom of Egypt. He was what? Wiser than anyone. His reputation extended to all surrounding nation. Parang kan sa mas tatawsin tolu ki sokas ne. On tawsin silme ko sa mas lang. Ekan shamram ki siyak cedar Lebanon. Naki ipsop ma kapkapek. Ekan shamram ki animals, worm, reptiles, fish. Kainin lalmet met nagawakada sang nasil. Naraki puksing ke division may dakyang na sila. Masin kalam sikum. Sang lalmit mo na siya Solomon. Sa kaya da kape. Katliye ki. Da kasi introduction sing at kagay kaya. Saptalong lumeko siyan. Man kisokas kong clearly malal Solomon. Sapta sini kaya. Nasyut pa sapta singa uning along with luo, sak naman al Solomon. Takan ki sapta along with luo. Fas singalit ko ng along with lakos, dahil ma wise men. Kan metal anonymous ti denalikia, dogmatic nila siya. Delalikian la Solomon ka Hakul ka Lamuel ka Esakaya. Esakaya il siya sinto ko siya wowo. Finen Judah. Narakada sang na sil. Pekilalan. El pa nga, sham kun ki, ordeal si masikyak na siknaya. Ministry lang ka pa manuk. Ministry lang ka pa masikyak na sikya. Or nga kaksakin kat lang nga masik. Who does that? When ki masik lang ka, usin na sikya nitala, wangan and sayang asum na way. Or tamalipan siya mga teacher, education system, okay? Etala masik pena, Edela puruk pen, edela flok na rin God. So, wise thing to do, so na rin God. Esa kaya sa masla, sapta longol lime, kot nagalongol ya. Kisokas nga. Mesing araw in fact kela. In fact na singkat lang, nga pa siya to ko siya wowo. Nga kustin ki makumraan. Fo kung makumauniyawi. Pahay sa tol ngol alkos, ak kalamian.
Nagsilsiyak silak matagagi, gasin lalmet mo din gasya yakum mo. Practicality. Kakat papa, ika nakalan na naklala hindi sa mulo mo, finkum siyak sil. Pasik yang sila sa kaya. Ilmas mo sa sogas tungol, may kas gilungol ya. Ilmalaunilya, okay, si the plea na sila, plea, na evangelize siya mo okay ngayon, alongol. Mun esa kaya alpako mo, esa nga misya. Bangay malalmet mo tan katay kestan si kuma. Ito na fun kile. Ito na nga, kuluk mo lok. Mun wangan si makat papal de kanchen na naknas si kumke. Sayan gas koging on matal. Mga fun na maktolo fasong laikus kila ulyak kalemi. Na paano nga kita ka na siya ki royalty mataga ki lalmet met wisdom ki mange. Kadinitala. Si to ko sa tulu ya so man siyak pesin kat. Ki lalmet met si penang anak yung academia. So he can have the ability to rule well as a king of Israel. Nga kung finigin met call siya. Ninanapay nga ako min fuck siya fi. Ora kain sila Paul ngi. Takpray ki met kuya siya. Pangarik malakom. Pero ki sip ma angeflak lakom. Ki sip ma astigin kalkalagat. Pero na siya los. Ora siya kailangan. Keep your servant a receptive heart. Then the church mo ito, alam mo rin makan discernment kaya mawuwa makuluk. Then may call siya ma church rightly, purely, with justice. Kadinte may call siya ma rin makan wal mo daw ka na siya enam fin ship makat karangan. Nara ke ekin toko sasi al siya koy ngi malfak pe mo finkum kan tafo lape na sin prince ko forsake mai takatuku ko pe fineko I'm not a David is like a messianic title pa etaka ki solo ko ma etaka like eternal kingdom jinga na lalmit mo tsingay dakyang nasil. Na para yokshi pe ka din sumli context ki ma jingay ki lusa mulit kosh. Ka finne ay siya sapta tsingay siya. Ora kasi nga taka when son training his son in wisdom lan makan establish messianic kingdom jingay. Mende ma fuchashi pa kul mo ito. Elde pa trudgery masih makat motok. Uy, kumispell lak mo. Opportunity nengan. When makat papasin na siya, kadin kan lash kaya kinasin matwiya siya. Manil pa kar ng Israel nga. They need a wise king to produce a wise nation, wise kingdom. Nara Israel ke Israelanen we. You do not need a foolish king. No, a foolish king will ultimately bring destruction. Kita ko ikasta lagabe, wala damli pa na. Kata shishma artikulan sapa. Motives lara sumliki malang silang kata. Kata lang sila mamet. Para damli pa nilmo, you cannot serve God and mammon. Kung soon na lang ko sa online ministry, mas money in cash costing. If uta ka na siya free salvation. Malan ka ata pang. Katis ka din cash pigi. Malan fellow. You cannot serve God and mammon. When Ephiniash
met ma-support ko gimakumara. Kung influence. Kung kain discreet. Kung yin siya. Kung wiwi. Pasik yak film siya nga. Met kasap nga. Peki politicians slash nga. Ora te kufta fashki masi waspay. Pasik yak ke metropolas siya nga. Shikle peki alu Del som. Lagi politics siya nga. Ako na lang wala ko skilensi. Nakatera fakya. Sipan mo lang siya nga. Kat nikan na fela saf lang. Kat mula sa pana. Matwak pa na pang. Napanangara. Kat lilal mit may kek lagi. Malutut nga. Matala. Tomorrow is not guarantee. Masyenge pala siya. Narafin, toko siya singe el foolish. Na met malkulan pe, they're fools. You'll be surprised a lot of people are making noise. Padahal they talk kat. Dahil just discernment lalo sa. Para misya, para chaos. Katliala yok ka. Na para Solomon, el Catholic Israel, it says that Jesus Christ of Nazareth, in the established messianic kingdom by fulfilling the wisdom of Proverbs. He's the wise Messiah sima wul ki Aisha singal sisi mga fakpiya. El pa re-establish harmony sima forbidden at the fogem daw again history pa pala. Na kelta ka re-establish harmony singa harmony sima forbidden cardinal vident. We need to submit to this loving and wise rule. In mo wisdom lalmet mo singa kain kalem yurukum. Asing ganik sa ko fan ang wisdom singa. Pakat sunod King Jesus. Pangalan si makatinsom na kayo. Nara shipenda ko katsamram ke sogas so ngay. Solomon il ka nusi wisdom. Lalmet lan kad nusi harmony na ke kingdom si Michael ngay. Then impart wisdom nga sinmet ma insiya pay na ke. Kung di kan som na ke mayon siya. Kung di kan na siya wiko man. Mat ka ito na hindi kong nagas kagawi. Kung namin ito na pay. Na siya din circle mo kung fast na mit. Na yak wisdom siya nga. Kung ka na rela. Siya kasak pay kung kan sang nasin mo ito. Naray, lorik magan kanin kias. Solomon, inkain sang akataya mang. Inta ka na sin, natako, kadakataya ki. Matawag na ki fos, si Farah ni patamlo di ba nila, kani ki antima elwot lagi nga. Katina na correction, katina na discipline, prudentness, katina na mga. Inta ka na sishke, ingashikat. Righteousness, justice, integrity. When justice, mga taga wisdom galing well, ethical. Pia principle ma righteous living the kakeo. Katika na lang si Lash, akatangan mo, katat ka na pray na mauta ka ma, katinin na katinurek magin mga katin na tayo lakat, katsi makatalo na siya nga. Masing harmony siya nga ki, through the blood of Jesus, kasi kyak nga katin na katin submit ourselves na kya. Katim, kuy siyak na mo, askalash, kat kan si Fena. No. Relationship siya nga, luwakor and limekos, singalikos. Mamatawang na masasyam tawag. Jesus Christ already burst into the sin. Yelshak na, sige, akilinyak, lalmat mo tiyal dari.
El falatagan Solomon. Yok shipping ako minis wisdom siyang lalmet matimat ko yung gat nga. Ewishi na shikom kadin kain shilela mapay kawil pengana lenge mo lakom. Wangan wishy-washy ke. Kimatawa kaya nga kat shuk na makadin katang lamit wiyasya. It will help you to win na kawil win siyang man kung bank. Kom tu ke pailang lan Jesus Christ. Belsi kom te is kalem sing yung source sing you're in Jesus Christ. You're gonna wreck your life. Kat fact kat li kay noya bes ma katanan mo. O nga rin lang masing managik ko lalmet metla ko makisyen la ko. Pangyo masing mga ito kaya kalemi na siya somewhere down the line. We are broken. Brokenness singala kalim. Nara, where do we turn from here? Metop si mafal ka din nara. And si fun. Sumna yung kat papa. Wangan ko siya, wan lalmit mat siya, kat ina na Solomon. Urek makun, approach si malarang Mwit, talik, batan fel, pangikarangan Nakna si lalmit mo din gasya. Kung finmat call siya, matnan ka game si Fena. Proigim tan kiyo mandalik tu mandawak, Jerusalem. Nakamsamat Judea. Rek masya fasalkos. Sangan matalin kolkom. Nakilalmat matpaya siya. May tikasya kung makayana. O may kasya pe. Siya uluman. Kolkom na nakimakawil siya. Makumta kimaswas pailan kat. Mayin, masikat ka na yiningin agyang ipa, katin akol, nakita ka lang lema, katin tipatle. Ngatam nalipan dito ka, inorek, usngak ka mema. As makat palaki mula sa kadil or ala revelation na siya, nga mula ka. Pamalipan, panakimandar, ang dudut pa po, ay kadil ikasal silmangit. Nga kan lalalfong ikon kal nga yaklala, manik kunayak nga sumliyan na kimuta ka na ki akalimya ki orek mas nga litkos. Finan paraya. Paul Silas maluti, matwangan din ang dasyum-syum. Adalin ka scrolla. Kamatala fact ne, kaya ni na kima, kasang kata fact ka. If it is, pangan makatetufya. Timin na mawiyum, kakumula lalo ka, kasin silong ka, pasta singan, wangan siya pasta, wangan siya tikin, wangan siya matkan molikumle. Shakit Jesus Christ, makar-fun na. Narakit amalipan ko na yung revelation siya may takyang silnga Ngasong compare na kimasmas la, nga siyak-siyak. Pelak tolule. Mass produce siya kimasing, somni ka internet Orsak na tafong le. Malan kata dewi tafong le. God is a God of order. God is a God of wisdom. And God is eternal. Wangan simet kita ka risk repetition la kamela in fact ma ta fin ma si fact ma si was pailan kata mo den mole pangan ma si moment kalen sapsin na ro. When gum kanu niya mano sing di kanu niya ngat. Makaksigin gat ki malutut wo. Kana siya ka din kain iskastal in gashagat kayo. Kada ako lang kaliya kisben anak yung akalamia fin masikya ka pa internet na aldamalipan na kisben makatakfas yung masikya ki katorek magun tools si matagal na siya nga ingan gashagat. Napana nga raw, pange, akataye, taka ni kipel singing, anakilin ko usmata ko, nakatfa, may kaligas ko nga, proy, fa kaliya. Anakilin to kaluman, tam dahil lisyana, kula malap ki asluman, kula pa ki mafaklam nga, wikom yang tam dahil, suwe to siye, anaking akalimia, chat pak singing, may sa Jews, pero nakayawain ko
kashagat ke urek magen tamle stinsen wakek Philemon sielongon mekos klomalap mga ka desumbe in kain revisit sang laki makadinan dalaki tamdal lu charling anaglen bergaloma tamdal sibi young strom klomalap peki may faklomam sugat nge scroll na lang in liebe mat we are saying anaglen go sugat kain taga kali ki pray ma scroll gesben Fosma Aspen Maslow was conditionally. Tamil Western Ari from Konak, Lamalapeki, Ashloman, Long Belashna Euros, Tamdel Damai and Sikra, and Bangum Shawan Bear, Tamdelisiana, Mabayurumba, Mavakne, Tamdel Phyllis Larson, Roma Ilko, Shingalungi, Shingalagos, Klomalap, Kaksekin got Becky, Kashasingan, Broke Knot, Kawo, Klomalap, Tamdel. Tamdal si Young Strom, Rom singal Mikosakos, Klomalap, Tamdal si We Are Tagoy, Open Menge, Tamdal Naimi Fos, Klomalap, Amen, Globe ki Ashloman, Long Last Narun Shawan Begewa, Tamdal Mina, Han, from Honolulu, Kaiwope, Nankilan, Klomalap ki Kos, Interact na siya kadin kain, Aglin Be Ashlo Wosan, Proy Pekesh. Tamle Stinson, John Tolu Longo Siek, Glomalab in Gasha, Lopeki faxing an amen in Gasha be, but the Diwo was young at Tamle Lipan, Glomalab, Tamle Stinson Wakek, I be Kim, Amen, Globe Malap, ki Fakloman, as the Steve Palsis, Glomalab, God bless, Glomalab, Kim Nena Charlie, Children Aglen Com, Troy Bruce, Lomalape, Kimi Fakloma, Ashpenge, we be Machaya, Matuyasan, Tamdal Kenya, Charlie, Columbus, Georgia, Lomalape, ki Artlumbing on the Lane, we come young, Tamdal Bet, O.C. Thompson, and Lila Ashmat Tapala, Machilube Batakonge, Lomalap Tamdal Lisiana, Tamdal Nuarma, Nena, Prescott. Pange, Matuyasma. Taka wikat ke session las misingia lomalap ka slobosan naknasngan akagat na pen geskon ngin sang aksafila tarakta ngan ako lang lagi pray las masha may pray singe nakmanas kung pray pen kumasuyan pas na pa may pray ka din nan sang ke pray las Met mat was ngay pa na pangay singe kaksigin gat laga chudbas di silen sasya kung finashlik kan menashlik pa kung son na som fakshevi kung na singat anake luo koren saptan mi kos ngalit kos nakmanas kasas na relationship loman na yurol I'm a sinner ngayon na ikom kat papang. Wangin mga kanjiwa na wala lang at kanjiwa na moliyal. Mati pa kanta ni perfect pata ka na yung I'm a wreck. I'm a sinner. I'm the lack. Pauya si mga sun kaya tulad na ako sumla. Saan ka masing eh? Alaan si ngarang kensintan kaya ka. Tinistan niya. Siya ula ka. Kaya nga tikin si awala ka te ko real nga demasyak. Hindi pa ko tanden ka ito. Masyak sila nga. Wait a minute. I gotta get real. I need to get down on my knees. Every knees will bow to the Lord. Masyak sila nga ka, alam na, faksyevi, nga Phineas, men len sila na tao sinsiye, fin kom sulpe, si chance unlock. Islan si valat singalikia. Lakna si stan si faleng singalikia, wangin makan si fana without you, Lord.
Ngayon na kum na pay. Nga koflofol da nga koflofol falok. Nga teka no kanla siya nga siya na nakas nga kaya na simay nga. Nakmanas, rik magandya. Give me a constraitor na nakisamlam nga si fasingalit ko siya telemia. Sinsi masalsal na nga walom la. Insunot man makuluklok. Nara mga akfasya, finwangan kipaya pala. Matagan supporti. Kung livin itawi la siya, ngam tanam tali, am kulam tali, ang ngatim asya wot. Mangan malandalik den, tafan tumtayan yak, bukod. Maki wisyaw la kam tala mahaluam, talong malututa. Tiktikan rik mga phone natin, tiga nga kapin poy. Pas makatara mati aski payapal. Pas tele makatlipusay. Shene lalantisya sa malala. Inkitin siyarap siya na lemi lang out ngay sam kumin paradise. Kamit si Elwialun Wednesday. Elwialun Friday. Henry. Relationship lang na singkatal. Yok sipe. Yok na pa sipe. Napay nang misingi is the day. Sum na rin kat papa. Maule. Tawa clean loman. Siyang in lomo. Ini nangan pendoki. Na yetan kat falet lasyo. Dawa kin siyan. Man kan lawin ki religiosity. Man kan na ki religion. Relationship. Man kan na ki organization. This is an organism. Mamul si bangan. Rom singa lufasit. Kung tako, ay na may kisya maul, ay matahal siya yetan kat falet lasyo. Kataga ni Pray. Kat kaksyakin kum kat papa. Kat siya rela ka siya fail. E when na tumil na siya kimatawag. Kung siya may sang siya sabay mawin ko, siya fun na tum na fail. Il taga alaga lalipufen. Il falet liki. Met pala na kayo. Il falet taga Moses. Il falet taga Leprem. Il falet taga pa Solomon. Akishipin foklanalen fella siya kung ki-restore harmony siya re-establish. Kung sa payamawin ko, siya fun na tum. Inkansil pa na awi ka din kimapay si Waslo. E when na tum ke ka kumsang na siya, divinity lal, fully God, fully man, el mise, tukun lentolo, el maulyak, katangla, kelya, katangla, makuluk na kewa. Inakyala milapan kasing. E kilang silom na siya, kilang silal, elikia kawak siya, Paraklito. Ngan mata lalinan yoro sinoro usit discernment kadita ki mapay ma sa ta. Kum silie tari yorosh ngan lom. Ana ki poli la kalame ki ava si sapta si fa singal dolush nga lakush. How wonderful is that? Kat met kalan sabi nito lakat pillars Timbal si mamasal la kaya kitnol dukun misalan mwen na tum. Siya na palyak. Polil fakla kat pa timbal si ngamisingi. A section dolu ke. The section luona. Kulo malap na siyong kaslum kat papa. Kaslum ak ngeng yekat. Kadin tufin pa lang siya ngikat Jesus Christ. Panagikat tufe. Katlalal fung iki men e uçngak sakır sikya ke kasi mamsang nasil kat papa nakmanas ke kasi nga nyorog nurek makanin kan sang sakak matlas ta kaywa mamatayin pelin asurla when na dum si fena Jesus el tang gesbel Lazarus el mise kat mwede nash compassion lat na sin met wiyash na kaywa mamdain belin yukshala kadin kanalan na understanding supportive and prayerful kalos ilos initala ilos chemako
yok lagi na kayo kasum do kag si Tesalonika ako singal dolu kag singal ko sa kalemila los na kayo mamutulle ikin matlalalfungi kalya kay may kekalik los na kumang nuknuk wala na long so aginosyon kasi pakanyang inoya siya nama when na tum Jesus akalemia ke metos ngalitkos el folokon alma Moses tigi kalya klalvina nipo kaya no yelan mo inakalemila el matlalalfungi si pange oye si esikel si matlalalfungi no ena ke Elijah el patay mano na soak nan kasaw matlalalfungi na kayo masak na mole a rapture siya nga sikyak eno kumang nugdugin mula na soak nga bukanyang singan kas tumingi ala na kayo kat kadinitala siya piling fung bangi kasi nga kumakalamin na siya Peter, James, John ki man of transfiguration ilo siyangin ako nakalim na siya silos ilos tanin fung kumakalamin na silos mo nimit kumakalamin mo kumningan ni kena wen na dinmit elutekyak ki wala na ke mutyak tari so matale po leyo during kat papa pelas matlalalfung inakewa inlalalfung ila tituas makena malipisik ak maganya yakel enwagel kenan kerpo sing daltol ngulya sha wipa na ikoe tako ilaksya fila mission lala tuguner ship au yani ki au tol kalan sap fagagat pangon mo pele ke oye ma wen na dumele endure vin saksing panang lelan sis kadine sam ke meto an gostol ngol dolu suk me tokselan gade mas waslo ma na ke wa kumfa awi akifal na ke akwakum papaklang lela metlas momdan manasla kikan condition si mga soon kaya toluta fasomla elosin ito la kumkan refer siya kumkan akayeloste in Jesus name mighty name siya sa orlafin saksing sing na kayo may kaya sili kinet kiwan na dum siya matal kiwan na dum inon wala ay nasikainin mas mamitla siya skamising kung siyak mag-fun na ki obedience siya tako produce ki lalalfungi ki Paul Silas kapur pen prison ilo Stephalet ilo songon kaksakin kom efine senin kos anyerolos kung sabay malupufen talala maingin akalimina siya lakat temako asipelom pele na kayo nakmanas kasa delignadas na kayo maski probationary period kasa kay sisiyan yan patat yang domestic violence delignadas ng nakmasistan nim kosrela may truck sa sima sikyak misingin siya potensi kaya kalimiyak la el pel algos na kaya likina oye mas meta kantulo niya na pitla na ata misingi talik first na ata siya hindi pusapas na siya lel siya kuliklan kat pala na tang peki makatli sikyak finen Minnesota kat papakat nga siya intervention long komita masima paiswas masima woy metan sikyak naknas kaya siya may kolas na kayo ki level of capacity of leadership na nasi papasi kagatinusisip mura ka church lasra fin government lasra kat pray en gatashwaya ako nini na finfela na fond kunesta en nam ligi mat kol lasra how would you do it your son Jesus
Kimasikyak misingia. Leila to, met kol na kayo wine kan liyaten, pain na nakikol lalusa. Inliang katin mas. Met siya na finena. Elo siya shiksin malik. Katalal fungikum katpapa. Katitala kumet deliver. When kumfak mo siya evaw tukot mo siya. Paingi kasin kulo. Emay ngaslash makat kanwa laki pesingi. We pray lan met wirsak kayo. Kadesut mana kayo na siyum. Itala. Mayurumo. El kaul. El siwas. El waliki makat mo itadi. Layla takaleng. Takotin. Asisin sila ng dalong. Wikat karangan kat. Amen. Lumalap. May aksa figawin sa kongay. Man mo sa borak pero may faklawis ngay. Lumalap na siwas na kayo. Mawikat. Nagibel siya ngay.